Assalamu alaikum dostlar. Bugün 27 Mart 2022 yıl Karakol Mal Bazarı. Sizler menен biz online school YouTube kanalı. Sizler menен bugün biz hazır çöptün baası menен tanıştırmakçыбыз. Bugün oşo pagoda байланыштуу çöp da көп өтүп жатыптыр. Анда эмесе кеттик эле анда баштайлы. Bunlar Çöp kança ake? 450 he? 450 deydi. Mınanda esparsetler var eken. Çöp kança ake? 450'den alып атат дейт çöptü. Мына бүгүн чөп алган кишилер абдан көп экен. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Соны чөп канча? 450. Эспарсет э? Эспарсет mi? 450 дейт. Эспарсет. Өткөн 400 болчу, азыр 50 сом кымбаттап тур да. Чөп канчадан байке? Assalamu alaikum. Канчага саттыңар? 450ден, э? 450ден сатып кетипчи. Мына машина менен жүктөп кетип атышат. 450ден. Бүгүнкү базар мына уже бияқта сатылып кетиптир. Канча экен байке? Assalamu alaikum. Эси жок экен, тигаш.